Manipur Chief Minister and the cookies in Jeffrey Infanda, Lakpa, Bazaar, or Hospital Lakumatam, the State Security Force, Amadi, Sarkana, quite died the Logoni, any came up, the problem of quite tall or quite moments of quite high later. But I do Hosinamu, quite Manipur Chief Minister, quite Yunang Kemchana, quite Guati the Chatuna, quite cookie, Lucing Basia sourcing, Unava, Amadi, Warisana, Kiba Hibse, Afaba Kongtang, Amani, Akogi, Masi, Matunda, Kogi, Manipura, Hosi, Intapa, Hanjelapa, Amadi, IT fishing, lady versing, say, Koi Mayumda, Hanjelan Bahibasi. Politician statement ama laklaba matamda khoigi statement ama laklaba matamda khakta oigani haina khoigi suda kuek pina dun leiriba kenero ki khoi luchingba khoigi silent hawkip mokhoi si khoi Guwahati da chat khoi chief minister na khoi Guwahati da chatlaga khoi kuki gi luchingba sing ama di CSO sing khoigi su kuek pina dun leiriba khoi kenero gi luchingba haiba tare silent hawkip ase khoi Guwahati da unaki haiba tare khoi wari gotai sanaki masida lakchani ma point oja khoi kuki singna khoi Imphal area da khoi Maitai area da lakpa yarani ana layeng bugi bu oiro hospital da lakpa gi bu oiro habsi mase ayaba pithokrabani state security force singna su mokoi gi daita longni amadi state sarkar na su mokoi bu yengsingani so hai kham du Karigidamata cookie area, buffer zone Angela Una Japangam Dribano, Amadi flight at Tonga, Guati, Unaribano Hibasi, public sing Amadi, loopsing Lariba, sing the Quitoamba, hosting us Hosik Campelai, Ozamasigi Matana, Karimotambini, cookie sing the Tampata Laquayan and Haidu Matunda, as a chief minister Amoina, Manipur Sigi, head of Mawena, Guati the Chatlaga Mokoi, Maki, Makada, Lady Mokoisi, Guati, Tam the Chatlaga Unaribus in a Karimarangi or Gedoribono, Masina Kayam, Intap Santi por pongam godorim no zama sim tangam Rakesor sigi causes adagi magi manungi oiba posi ni akoi da yamna kumda nainapam tho ise hausik peace process tu sanakre nonini mamang da then nongalaga ngarang thoi ni ditanda ngasai gi kano economic kapna bana singba peace ki process da wari sanabadu gi wahan thuk kari no haibani aduga honorable chief minister gi initiatives tu akoi gi mong ta ba ta badu yang ka any initiatives to usher in say permanent or lasting peace in the state city akoi appreciate tawam to iko magi satba hum matamgi wanatan any khona badudi tawbudadi hantaki oiba satli basi kana dabra na khalina shanti gi wari sagar ka nungala nungmai kapanga si ju nungmai kapagi wathok ji headline pukhala isinadi wari du sari bra sadabra illibra indibra haibani then among the cookie experience the so far ko na nainara ko matam da makoi the unity eba posak sima kala sulai kala laita ba maram di maram cha da pot ata sum tawbani na adugo always makoi gi che khai gi kulai pai ba sing sina even IS ki matak ta laiba ma MCS officer sing gi matak ta laiba hai ba tare namduna ka gi kongkokte history ihan bagum ba adu an thok pa hai ba tare aduna makoi gi faction masa adu gi fruit masa mayam sing sima gi tongan ba distinct identity si laijabani manipur gi akoina idea manipur naina ba sida akoina uri ba di fruit yang khai sugar ni fu sugar magi distinct culture natraga kari mo safeguard tawning taraga di every individual every community every kano say akoi gi citizen manipur gi ko has right to just live or respect or by dignity mayam se akoi loina bak pibam to ya se manipur gi itihas na piraga lakpani aduna Tuan furup singa sifau kuda ipen aku karam berega lagi riba ibu kong koiring lagi riba pi furup masam mayam je Manipur ki sang laba 5,000 more than 5,000 years ki iri itihas da aku hingga lak mina bani sini aku democratic process singa tanah lak pun Manipur state constitution 1947 ngai aku siapa nganggurim ni anu loyum basilian gane 11th century da aku early state constitution lagi nganggurim ni state formation pakang bagi macam da 33 adi aku tahu nganggurim bani anu aku South Asia siapa da yang aku civilization nama lak siapa malam na aku democratic process India 1945-50 da puthopsing agi mamang lakko poni aduna still akoi hingminari hingminaga da bani hai bachna akoi idea ni adubu hari ba mayam sing sikulai ne British sin nagi mga sin India na sin narakanda ngasai gi fur masa sing sigi kulai pai ba sing sia masidi da mapan gi goiba ngasai gi kano mayam khut mayam option laga Christian sem na ba honarak pa India ga gi kano ga China ga gi power se balance tawn ba America ga malai bak sing sin ko ba sani ba Elisa ba tare country sing sin honarak kan Christian se lam sema kan da India China balance tawn ba adu gi kulai amsu uiri ne ba ko si conflict situation geopolitics ki ka hainari se asigi reality se adum akoi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯇ ꯆꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯇ ꯂꯥꯎꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯎꯅꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯜ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯨ ꯖꯁ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯥꯜꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯗꯀ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯒꯗꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯎ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯀꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯗ ꯑꯅ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯗꯅ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯣ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯝ ꯃꯃꯤꯡꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡ ꯀꯩ ꯈꯔ ꯂꯪꯁꯤꯟꯕ ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ attitude behavior do pistok wari sare honorable CM yaure ama tawre then noala no mai kape adigi ama tawre adigi moi masin amu kapna re khona re sum lairiba mayam singa si yang kan ma koi attitude both attitude and behaviors ta ama koi peace ki oi ba wakhalon je sungai leitri ba adu na ma koi na paliba pami ba any kind of autonomy or separate administration se do not depend on the reason or reasoning the yum oi de baduna ba adu na ma koi reason se only chaos adu ga balance sustain tawwa adu ga madu gi potung sai gi kanu da India government the tahanba ko adum kanu shanti leitri adum irang thui kedabi thui no gana hai kan adu pa mi na haraga sai gi kanu constitution gi kai no khangdaba democracy kai no khangdaba socialism kai no khangdaba humanism kai no khangdaba universal declaration of human rights in 48 gi leiriba paringa gi international law gi ko sigo mayam context mayam si karimata si gi criteria ji fulfill tawdabi da only chaos unrest violence is the basis for demanding the union territory or even separate administration sineba but akoina so hanjana hai laita driba nomadic oiba type community amana state oina wana panatra country ma oijana ba lakna ba sina maleng yafung leba khudimakta right to self determination phangna hona ba support taweba but hana laijaram ni ba ya mating leijaba kanu boundary na territorial kanu amada dim to disturb tawgunu haibneba aduna madu tokselakpadagi kanu duneba aduna angasi akoi so survival ni kuntra trai ni pang survival ni question leibani na akoina to the nail akoi thengnagani any kind of even the wall is not enough kind aba behendang gi cinema gi maming adu ning jang akoi picture ba jo proof se the wall is not enough akoi manipuri territorial integrity kind of bona ba madu gi sacrifice tawna ba akoi lebi ba akoi kharaje haiba taran manipur miyam kharase masigi mayokta the war is not enough id adu thengna akoi aduni akoi da feel tawjari se adu no power so can the brick manipur haiba sigi principle sini akoi le maramdi akoi masi kai matam da furup mayam sigi feasibility magi sustainability magi bright kana futurity mayam se late baduna ni ko rakeso aduna akoi makumdagi maset tabase yadi makumna maset mayam taraga so maset sina makum oibagi masak lobung ngamdragadi haibaduni aduna haribi mayam sing yang kanda ana peace process se yan experts sing adu malay me thoki ba Cambodia gi wero Bosnia gi wero Balkan states sing gi wero sig da thoki ba structures of negotiations kind of professor and sana yang phasana malay gi structures of negotiations have si eden sambiram amni ko adu mayam ko khara nainaraga natraga khang hai sing sina what is negotiation what is peace process have si anoba nate malay da loina sana khuna da lairabani ko si mayam ni naina kana yamna hearted na taba yam attentively madu apply tora ka anda sa peace ki process se masi program su hona haningi aduna face saving da nga ki afabani pha hairaga sum khabar gi lamai sum hapaga thabak onadi tawdaba ko ngasina santi gi wari hayeng nongmai haibagi kanu tu laaga di madu matam su manghan badana tana ikoi da akoi gi kana hiram gi da choksara kani hana thamge ko jamna chumrik chungre ja koi ngasina santi gi wari nongalaga nongmai haibse masi thabak wone su tawdana su lai nahan santi gi wari sana ba chaluba aduga nongalaga nongmai mokon taba ngang pi masam sokpa masi chanabi wona lai akoi irang ngasi hayeng loigani haibse akoi kanamtana haiba ngamdi so sana santi gi wari sana ba taraga su makha taba singnadi makha tana dum
irang thon ma se pami amadi makha ta na crisis thon ma se pami ha ta ma ja aduga